Intatheli izindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya isehlala nkosi esigodlweni seSilo kwakhethwa umthandayo. Simphiwe sikwamukele ezindabeni zasemini. Usuku olunzima namhlanje sisemanzini. Ngiyacabanga ke nalapho okhona isizwe sizilile. Angibingelele kona Sili bese ngibingelele nakumbukele ekhaya ngisho ukuthi njengoba usushilo singaphandle kwalapha esigodlweni sikabayede ongangezwe lakhe uKing Gudwelizolithini ngaphandle ke silingi zozithi nje ukusuka kancane esithombeni sakho ukukunikeza isithombe sokuthi kwenzakalani njengamanje ezithombeni zakho uzobona ke amanye amalungu omphakathi kanye namanye amazinyane eSilo akhona la njengamanje hlangana ukulandela ke phela ukwenzakala kwesigameko lesi sokukhothama kukabayede. Isigameko ke lesi senzeke einkathi zantathakusa namhlanje. UNdunankulu wesizwe sakaZulu umntwana kaPhindangene uqinisekisile ke lezo indaba ekseni namhlanje ekhipha istatement esho ukuthi isizwe sakaZulu siqemeke ingeqiwantwala ingozi ukulandela ke ukukhothama kukabayede. Mhlambe ngaphambilini ke uzuzwile umbiko ochaza kabanzi ukuthi iliphi iqhaza ubayede alibambile ekwakheni isizwe sakaZulu nokuqhuquzela nje ezinye zezinto noma amasiko esingathi abakha abantu abadala kanye nabancane. Phakathi kokunye ke ubayede abekushumayela engayeki uma ngabe ke esesithangamini sabantu yilokho okuphathelene nokuziphatha kwabantu kanye nokuthi abantu kumele babhukule ukulwisana ke nokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane ikakhulukazi ke futhi nodaba oluphathelene ke nokulwisana nobubha emphakathini. Ubayede ube ngumholi ke othathwa njengaloyo oletha ubumbano ngoba phela uzokhumbula ukuthi ukubusa kwakhe kuke kwaba khona izigameko lapha kwaZulu Natal zodlame ikakhulukazi kosombusazwe esikuzwile ke namhlanje uhulumeni wesifundazwe Slim ukuthi zonke inhlelo ebezihleliwe ukuba zizokwenzeka ezingeni likahulumeni zimisiwe ukuhlonipha ke phela ukudlula noma sithi ukukhothama kukabayede namhlanje uma nje libumbana ihora leshumi nambili namhlanje uhulumeni wesifundazwe eholwa ke uNdunankulu sihle zikalala uzokwazi ke ukuthi abize isithangame sabezindaba nalapho khona ezobe sechaza kabanzi ukuthi kuzokwenzakalani manje kusuka manje ukuya phambili. Uzokhumbula ke ukuthi umntwana waPhindangene uNdunankulu wesizwe sakwaZulu ukubalulile ukuthi isidumbu sikabayede sizokuba khona lapha esigodlweni esikusona njengamanje nalapho khona amalungu omndeni nabathiza abaqavile emphakathini abebenesifiso sokuba ke basibone bezonikezwa lelo gunya lokuba ke basibone isidumbu songangezwe lakhe ukumhlonipha phela okugcina ube isilo ke esiphatheke isizwe samaZulu ke iminyaka eminingi kunezinye izilo zangaphambilini ekubalekile ke manje ukuthi kubhekwe esingathi ke umlando wakhe nolokho abekumele ngesikhathi ehleli kulesihlalo esimqoka nesibaleke kangaka esizweni samaZulu Slim. Asibonge Simphiwe lokho bekuSimphiwe Makhanya esibikela bukhoma esesigodlweni seSilo kwaNongoma.